Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMLA jongka BGP na po South Shillong constituency, ubasan bor sulai, ula berngam ban mihno anak keseng Bharatiya Janata Party, ringkat kinung kersan jong lada kani keseng kebabat iulakam sensar ha India, kamweng ya ke Meghalaya bat kejela jong kani kathan cetila mingi hagaba pentrekam ya ke Citizenship Amendment Bill 2016. Ngelayo kenduru yo Rama Hadab ubalong una National General Secretary ubadairu in charge jong ke North East State Barokoi kumjuru ya State Meghalaya jongi ka bangali ngilaya slok bat halor jong ne ka bangilaya pressed hak bangilaya press ngilaya batayu bangala airu ya kena memorandum lengba jong kini ki central leader hakaba kandon bat kajalang jong ke bakarpang ke jong prime minister kini ki central leader ki minister bat borok ki state president jong dari India borok koi hakapor kendai biji hakaba kila ai ka assurance ka bakin saya penpoi ya kana memorandum jongi kin hanover direct lengba nek central leader jongi lengba jong ba shibun pada state president jongi apo prime minister Narendra Modi but kila donru haka copy jong kana memorandum ko jongi ka bale sing sepen poi si press hakaba ngile kren tekaba sai kaba come what me ngila mention ang to come what me outrightly ni reject ni oppose ya kana ka amendment bill ban implement apo ka state Meghalaya ka jongi bar ka North East bro ko ngila buru ka kartu kana tliki line kilan ki belong very strong kaba pi implement ya kana ka bill in any part of India we have got no interference ngim don ni nre comfort me outrightly please don't implement it in our state Meghalaya and the North East as a whole we will not accept tengila buru ka jekerpat lengban jong di central leader pan pensngau so chief minister Narendra jo prime minister Narendra Modi ji ba kideban war klat nanti kumno banura ya ka exemption ban exempt from implementation of this bill hapoka state Meghalaya bat ka North East jongi brokoi the failing which lada kadon ka jing pentrekam jubor ka ba ngalakaran debasai hapoka memorandum lada kim sngap ya ka eke jing pen sngau jungi kum ki leader jong party representing this North East state mo wada ka de Meghalaya kagamon ngahing habim shimhi ba step per kinong kersan ki jonga ka ba laradai ka ba ngihaban ya no ka party ru nomor ka party ka long secondary ningkong ya perkhat saya ka entity ya ka protection jongki nong song juga jongi mo nomor ta kini ki nomor ta ka kum ka community ka jongi ukhasi janti augaro haga state jungi boroko kata ka top priority ka bangi long kinomi ka beneng kong di bania da aswa yaki pat nong song kamtam ka baki ngi long kinong pat nong song ki baret ini state di baret jungi te kata ka bangala clear nagaleng jonga ngala kren da ka basai ka bala da kim skam ta kamut ngiru nginum skam kada ka bangi hapan no ya ka party ngidana ka party kini ban skap yangi kai jing jing bom soya hab kum unong mi kmat jong ka party ka basan chara podeli ki di ban shimkhia ya ka la kim shimkhia pin leyu ban no to ka party ta kata ngalakran ka basai ka memorandum pa jong ngala ai ka very strong memorandum ka balong crystal clear if you are not going to honor the sentiment of the people of our state we are also not going to honor the policy of the party kata ka assessment ngampala ba dong exactly ka accurate number kat no lak na po Afghanistan na Pakistan na Bangladesh kata ngam la ba dong nre namar kan ka bill ru kadang long barang sen hakini kindiat sigidang supa so polak sabha kala long backlog po raja sabha te kumut ngila pen paulo pa bangi nginum pediang ya ka kat bakalong ru mo kilaban petrekam ski state ngim dal menta ba dong ye ngilong be we are protected as a leader as a leader ko muno mi khat kalong pangi first ni protect saya kayeng la jong ka state la jong ya ka judge bendeu la jong ka party kawan hadin tang ta kala de so tu ta kala buru ba ka party secondary kada pim ngat ka party ka ba hadin kata ka de ka ba sai ngala de kren la riban ya ka party ru ngaman pileu ban
banyali ba parti ka ba ya ka bam entertain yaki suggestion ki ba kata ya kaya imlang salang juga Hakabay day berkajipang kre yak election MP Shalok Sabhapan. Kaban salong Shen mentau senam arja kat kandai. Ubasan bor Shulai. Ulaang bakaseng kan apshua yak kejingwan kinungilam bahakmat jong ke BJP na Delhi. Bat ondalawan kinungilam na Delhi. Banwat benya yak kejinglong jingman kin sasyem yak karai. La on penyeng kertong ne on kersan bet yu kertong. Bayaman lang dakakenhon Meghalaya Democratic Alliance. Namar bakade ka coalition government. Namar bakade coalition government teki ong hangne namar bangi bunkam ngim da yu athan ndring la shuhin ka bang very soon kin sawan namar kala adap ke parliament ni kila alat kin sawan le si ngumti po kin dia si kin sawan ngin sia shim ya final decision pengin sia in leng ngin sia discuss la ngin ya set up candidate kata ngil adap hin ya ki teki kin sawan kam tamuram mahadap ubadu in charge mu barki wiki de kin sawan banangin nalin koli bigi kin sawan tingin sia selo bagi sia final decision whether to set up a candidate or to support the any common candidate kata ita ingi la chui discuss initially la chui discuss ita the final decision kin lawan maki tingin sia aya ka report phi mumla banong mo namar ngari tong we MLU barit ni constituency but state barit tak assessment kalong bakum bangadon Delhi men ngai kendu ya gitu ki parano ya terikam juga parti ki badina po Madhya Pradesh badina po Rajasthan tak kadon ni ka jingkela gitu ki state akabali kumbugi ong bakadon ka record apa Rajasthan ki CI ki CI man kan tem si tem sa kongres si tem don kita rekomru te ba pisim par jaga national ke iga baki ngasu ya thu ya pi ke baki ya thu maki kitip kamba ki ong ba hak bali pa Lok Sabha bali national party ki ong ba ka option hi jong ka nation hi barok hoy namar ba ki phai sa kongres mundan leader kongres leadership taking up high but ki ong bumdon option finally upai ba hak bali hi apo Delhi finally dakim don option munoru the best leader ki simbadi Modi kamut but buon ki kamru ki issues ki ba ayu ki ba ki yatu kamtam si state ki ba he to finally ka option kamut ba ka BJP hi kanang one hi ban sensiar ho arajar that is the assessment of various leaders nagi we state ki maya kandu aga to ka convention menen how to bunai buladem November last week November ngidan ko meeting but uram mahadep buwan silong punya discuss about the MDC kana ka election ni te gila syakran ba hangner kawan ka coalition namar kum ka bolong ka iga experience ki by election ki balalong don ki jaga ka bagi BJP ka claim set up kia support lang no yo candidate jongka party jong government bagi longu ko common candidate te kanero kan le jangta te ka song ka party lagi don ki prospective candidate ka bagi don jingkermen banjob tekila ban penyeng don ki lesi ki batang nang parti sik lesi ki penyeng mo san ngunrung don bani otang san pubut lindat tang hispa but kumbangi lasim lagi election ki belandep ki buun ki MDC ki bayale ne ki bayo otang hispa ki bedo iyo otang propo tekemut kade kemut kan kata ki such a big party kade national party ki ba sensiar tekatar ki lasim ba lesi kanum pen mentu ai tekatar kan wan coalition ki don ki jaka lesi ki ba mo hang tu ki penyang UDP kum ko balong hagana ka konsumsi lesi udon sitting do UDP tegi dum penyang candidate chungin aino ko support UDP tegi be ki jaka ki ba lesi udon BJP tegi support BJP hataru kom ka coalition to main kale kata